Muthenya wa mwisho wa kampeni cia giturwa gia seneta wa Migori, kiama kia ODM kihotorete kugitira giturwa kiu gitwarite uritu wakio wothe kuhungura matura matiganite ma Migori gikiendia ritwa ria murirukia wa tigiti wakio Ochilo yako uria uhetwo mung'ethaniro wa mwanya ni Okech wa kiama gia Federation Party of Kenya. Tarehe 8 mwezi wa 10 atakuja kujiwa mande hapa ni ODM. Badala ya kutuma tena mtu mzima apambane na sisi, anatumania sisi watoto. Migori ari mucii wa gavana Okoth uria wikitio rumande agikuruhanio na gikuo gia Sharon otieno, mutongoria wa ODM oigite ati ngero cia magigi iria ikoretwo igitungio airitu anini ciagiriire kuhitanwo nacio orio, agiteterithia kuria uthuthuria temeire njira ya kunyitukia ekinae maabitha borithi magiriire kuhanyukia kihoto. And we want those who are guilty, those who are responsible for the brutal murder of so many of our young girls in our country to be brought to book. We are saying this from the capital of Migori County, and because we know what has happened in Migori County. Who are responsible for the killing of the girl lady Sharon? Whoever they are guilty in front of the law, and they are also guilty before the Lord. Iguru rigi ndereti ya gucenjia gatiba muthenya umwe tu thutha wake kuga ati referendum ni ricira ritangirugamio ni mundu onao. Raila Odinga ni waakuite na riu murugamo wake guota wa kiama kia ODM ni ati Akenya magirire kuheo mweke meiturure na kuria watho koretwo kimahinyiriria ucenjio orio. I did not say that referendum is a must. If Kenyans want to have a referendum, they will have it. But this is going to be a result of consultations between the Building Bridges Initiative and the people of Kenya. Bitika ya kuihuria giturwa gia seneta wa Migori kiria giatigirwo thiri kurumirira gikuo kia Luoch iguciriirie andu 7 no he Okech na Ochilo yako niho bitika hiuheire ngwatiro na utongoria wa ODM utonyetie munini wa President William Ruto bitika-ini no ukiuga ati arahuthira Okech kuribariba uritu wa ODM Migori. Lakini uchaguzi ni kati ya ODM na William Ruto. William Ruto amesumbua sisi hapa Migori. Anafikiria hapa sio pale ya ODM. I want to ask Ruto one straight question. Looking at you, Ruto, and Raila Odinga, who looks a con man? Thutha wa kampeni gutirihwo maitho mothe riu marongoreirio muthenya wa Jumatatu riria kura cigaikio na iria ataramu oteti maroiga ati thengi ya gukorwo cikiihuria giturwa gia seneta wa Migori igakorwo igithukia uritu wa Raila Odinga. Ngiribotera Inooro TV de county-ini ya Migori, njitagwo Waweru wa Nyambura.